Kraksal Phungo vehicle checking Tongmani Jorao AS01EC-0528 Marini Khungsa Malkhungo Naitugwi Manjakha 3000 bottle cough syrup eba Eskuf Paithago Patimungo Khorang Malkhungni Driverno arrest Khlaikha Assam police Patimung Churaibari Naka Poini Koktwma Patimungo Khurwngjak Khungsa Malkhungni Driverno arrest Khlaikha Assam police Patimung Muhammad Res Tongthai Bihar Hastewo Paithago Patimung NDPS Strike Kerongo Khlaikha FIR Patimung Naitugwi Manjakha Khorang Rabuk police Koktwmani bisingtu Shaimanka Assam Churaibari border was post vehicle checking Tongmani Jorao AS01EC-0528 Marini Khungsa Malkhungo Naitugwi Manjakha 3000 bottle cough syrup eba Eskuf Hati abuni hati dot hati lekhai ongne hini Shaimanka Patimung Naitugwi Malkhungni Driverno Tongmani iagulo Shaimanka o cough syrup Guwahati ni shimi Agortala facing to busago Tongmani hini Paithago Malkhungni Driverno kok songpringmani iagulo tebo Shaimanka Patimung Naitugwi Muhammad Res mungso Shaimanja transport company ni shimi se mani to busakmani hini कहाँ से लेके आया ये सामान गुवाहाटी क्या है गाड़ी में सामान क्या है तो सामान है लोग दिया अंदर में पैक करके अब क्या दिया है तो हम देखा नहीं वहाँ कौन सा ट्रांसपोर्ट का माल ईस्ट इंडिया कहाँ से लेके आए गुवाहाटी कहाँ जाने वाले अगरतला जाते तुम्हारा घर का मेरा घर बिहार Paithago Patimung NDPS Strike Kerongo Khlaikha FIR Patimung Naitugwi Tishabu Shabu Kwrwngjak Tong Tongmani iagulo Shaimanka hini Shaka police Bureau Report Chini Khorang